Sika o apo ti bileg mi panakaawat kinakapsod mi panakapakawan pagkurangan mi iturong mo ako ti panabiyag mi ti ayat ti Dios intay rambakan grasya na asabot pagraramanan kaisu ti biyag amin nagapuan rigat ken nam ay Dios pagkamangan anyaman abanan intay biruker anyaman arigat intay parmeker wen nga ang paiso ti Dios tulae kirat ken namnama dinto aglemeng ti ayat ti Dios intay rambakan grasya na asabot pagraramanan kaisu ti biyag amin nagapuan rigat ken nam ay Dios pagkamangan inayayat mo apo dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kasken ka o apo balinen na ka tapno ti ayat mo di may paida ti ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagot pagraramanan kaisu ti biyag amin nagapuan rigat ken nam ay Dios pagkamangan imay ka o apo ket nagrigat ka agpaay ti amin amin aparsua panakaadipen amin akita ited mo ti ilip ti waya-waya ti ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagot pagraramanan kaisu ti biyag amin nagapuan rigat ken nam ay Dios pagkamangan rigat ken nam ay Dios pagkamangan